zadovoljna. Jaz sem prvi scenarij, ki je bil, to je bilo car chase, avtomobili so leteli po zraku, vse je streljalo, smo se helikopteri, hameri, vse. Pa boš to odzidala, pa boš šla kamera tja in snediš kamero. Pa priklop tisti senzor, ki lovi pištolo. Gor. Excuse me. Zato je rojen. Ja, dovoljen za to. Znači u prvim scenama u spotu ja i Neno smo u biti obučeni u te gangstere i pokazuju kako dolazimo sa dobrim autom na scenu, stavljamo svoje kapuljeće i krećemo u akciju, znači u pljačku banke. Moramo reći da je bilo naporno ono sa pištoljima, kad smo držali ovako jer nas je vraćao jedno 50 puta, ako ne i više. Da. A pištolji su bili pravi. Tako da smo morali cijelo vrijeme ovako ima barem pola kile, tako da smo ovdje dobili svi upale mišića. A prvi put smo imali prave pištolje u... Da, bilo je interesantno malo. Smo, pazi kamera. Pazi! Akcija! Excuse me, can you feel the bass? Can you feel the sound? Get up, stand up and move your body. It's time to sweat. I wanna see you sweat tonight. Excuse me, can you feel the bass? Pol leta je so čakali, da sem se jaz spomnil en scenarij, sem res se nisem mogel spomniti, ker sem se tako navezal na to avtomobilske dirke pa to, ne. No, pa sem se pa končno spomnil, ker v komadu pojeta Do you feel the bass, pa nekaj, sem se spomnil, da to tako kada banko ropal, ne. To sem se spomnil celo en mesec prej, so klev ropali ta SKB pa vse to. To so nam ukradali scenarij, lahko bi nam malo deleža dali v ropo, veš, tako bi nam lahko dali, ne. Okvak, naš režiser je u biti vrlo kaotičan tip, tako da mi u biti od kaos, tako da mi u principu nismo znali jel ćemo opljačkat banku ili smo mi oni koji ga rješavaju taru, ili je tara razmenik ili je tara policajac. Ništa nismo znali, inače do sada kad ali neka prođe još malo dokumentarstva pa ćete onda saznati na kraju priču. Ona je glumila u biti hologram koji se ne smije premaknuti. Mitja je govorio, oko ti je lijevo otišlo malo više, malo desno. A boš ti album ja mu jebo mati? Ampak to počas mi dejte, ja. Ne, mislim, pojam. Ala, tako vlečeš ga, ne? Otvori ta, puši, otvori ta, puši. Ne se neš brani. Ne, samo ga prestrašno pide. Dobre, dobre. In pa je do unga tipkovnice in on, ko ti, ok, no tipkaš in greš in odpreš tako prvo, in ful so težka vrata. To so ful lahko. Zastopamo se, vemo se. Ok, ampak bomo, zdaj smo tukaj, zdaj nam še enkrat razlož. Ja, pa Za vaju, za makro. Se pravi. Zdravo, tako. Ja. Si malo nervozno. To! Super! Direktor banke je... Dok je ležao na podu dole, pretučen, da je rekao, vratit ću ti to.
Dobro, uglavnom htjeli smo da ispadne ipak dosta agresivna scena i da izgleda kao prava, da izgleda kao prava, tako da u biti sve što vidite one udarce stvarno su pravi, nije tu bilo ono lagano, nego kad sam ga udario u stražnicu, onda je stvarno sam ga udario koljenom u stražnicu, znači nisam ga štedio. Pa i on je sam rekao, nemoj sad glumiti tu ono, nego udri kako treba.